haudungaye diskuru pada mwana ya hera iswa hedaula ya he mwezi 6 juillet ikao dosu kwa ho hurwa hatu ne helize ndongoza ndoze renga daraja ikao karja kauzi ombea wala karja kauzi dhwani harumansi hamanda ina Kiislamu uhusu omrelwa hitwa mrendwa zio aho wana ziwana wa haturiza yao ni wandu madhoma na ikao wafanye maisha hao waunde maisha hao walekeza maisha hao no wana hao shawa jangwa nzwa dojuru huwa na ho wana wahema bani hao nezendongo izonga zendo zirenga daraja ikao nduka jajo shinda ya hisi ya ziombele hau ya hensi kansi ya madainu zendongo izo zijojiri rija banur tsanganyiho kwa leo yinu rilaani zendongo zinu risane wazima rihunde shawiri uhusu zendongo zinu haukaunu wade mziro wendo njia wene harmwensi ngarjoka harmu hatwari nziro heli zilio ranzi kasi nyangu kojohamba kazendo njeza abonge haraka hasonsi pia ritsanganyihe hawa mweja rizie ritebaho zendongo zinu zizie na banu ngarjua kaya hula huja ejaula ya Komor unsinimo shangirizi hususan mjojohamba wakati Rais Azali wasuli harmayezi akawodo wakati mimi nafanya hazi ndondondo damino ana maraka yabo wana neze ndongo zinu za hojuruho wana nwanduashe ranze makati yao mikataba minji sinyewa ne Rais wa hejaula ya uhifadhi mrumshene mwana mkomori na ndongo jamanda zinu gamjojo hambakaya wasinyewa shartu ya he droit de l'homme et des peuples avec charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant yo atasisi wasirender kufanya présentation hata kama shur et déclaration universelle des droits de l'homme avec convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale les conventions relatives aux droits de l'enfant manata juzi rijua kaya wanduanzo wa sherehi convention de Palerme yondo ngonku halisu sonimo wana watiti les conventions sur l'élimination de toute forme de discrimination des femmes ijua kati huo rijarifanya ya feidorutu ya usana ribunguze njuru hilo unu usonimo wana nwanduashe ikawo zendogo hizo zisanganya ndongo zinji mana ngarjua zonsi pia kaya zinunga zijao haula mavutoma ya ulio no wana jam alabu ngabo famikao siukaya hezetabu ngasongezao ndongo zinji ziransi wa nikasutu ndo tazila namna tazila yabo watsawa engagement ejaula ijinike ze nafasi neze taratibu za lazimu zonsi pia zisaidie ze famizi lo harmatambu ili haushashiza zendongozini watiwanzia ni mpango wa kayardobe hama pesa ranzuani rangazi jara mwali hena mwezi wa raru ze famii maskini zikauveshwa mapesa ili ya utundo wana wao wende likoli wanao wake warahafu wanawao wahundi hana na identite yani wafanywa hata extrait de naissance ngabo wanawaza la ukati na ta extrait de naissance izo zonti pia izo deze faliki neze toramuyo la Rais la hanza ulezi wa Komori wanguhe ujuhe uhime ujolele nsini rijaritsa tena rijarendertsa mapesa ikao vahanu wa milioni majana mane jombe majana mane na mengo misana za euro raniki wazo rinika askobef ikawe askobef hiyo wakaufanya dosaidio wanawajuruhilwa waangaliwa wa duktera wake duktera yabo ya wangalie wake wandu waangalie waishilio wanawajuruhula wao wadungwa hata kwa mahakama waja waenjeziwa ze selile d'écoute waja waenjeziwa watiwa ze telefonika umdu jopara wasinautia mapesa yamba o ligne verte ili enamdu joka hondwana no mkaswa yaweza haraka ya pare hunde mru ya mhubiri izo zonsi pia zodi ze jitihadi zafanyiwa ne jaula na zasaya rija baada yabo wahundi harma ile jumla la mawakala wati wa sharia soncha shiza usaidie mrumshe no one
uidiwa kendo arwaze selile de kutizo wajaba hondi ha wakati kaujua rerenga ngabwane ka wahonda na mikasa hiyo wakarudi liko jakawenda waja buritanziania ukayari tsahoa na wao wakauja wadungwa warejeziwa uliomba izazana za hauzanda liko liwasome ili wareje imolikoli wasisoba kimondani yodo tungu neze no zero heze nongozino wakati hizi hundoe mwana heli akayao yaboze nongo hizo zontipia hizo taratibu za hanzari saidie hekiasi wandu washinda zendongo zinuzi tiwa baho rende hatomu isorika zungu usaharumwensi ranzwanira mwalira ngazija ile wandu wajihansi kama kadu pasuka ngabo wasoma makadu shangabo wandu wajihansi kama makadu watsodorenga wana watsutimi maha waloza wambiza yavo wandu wakaujari watsaheri wasomese ni sindami bomgo hivenza shado wasoma matwala bulilmu wakaujua zendongo hizo na ngamina mwana ama fundi safari kaode mengoni rakabwazima rakafanya zihazi hizo hizo pia watoilmisha wala madhamana wahedini ndume uyili wandwazie wahansona mjaraja ho turbinali ho ya kama na ngumbiziwa ngwanzo loziwa nganzo yanzihe mahaha yanzihe wandu wa mzaya yakubali mwanasi nyewende waonane na daktari na ndogo zinji za hansi wazilo yabo hizo zonti pia zikaufanywa tena na ukaya wandu hashirishe wanaja moti pia humsaidizi waheze ONG ikao ngabo hifadhi ngabo subuti wambe ngabo mwanati wa mzima na wasana wasaika wajitolea wajandwa saidie zendogo zinu wazitinyeba ngasina mahami nji hula huja garizishe melezi zao shambwese avahadu andu ajoka ushinda watanabahi na banomano misodo hambaka bano wandungu ambao kayangizo zinji saka avaha wandu wa subutu wa zamba hale wandu kwa jaka subutu hamba wakaudaza kwa jaka subuti haizo siba ikarjazia yavo rifanya hata msafara rende Faransa rende Marseille rende rikabini hunu Saint-Denis hunu mahalambolo Aubervilliers rikafanya exposition za hatu yavo na mabunjilio hashirisho wa Komoro walo Faransa warengo wanojo walo zahamvu hunu wanawatiti wasutimuma wanawasoma walo na ilmu na kapasite nku wajorengo walo za wandu hamvu hunu zendola zimenyeha enswavili kakazi jaka na mana no wanaikao wanawao wanishimaye sheika utsilia hunu ikao lazima hunde ze tartibu ne namna ya ushinda wandu wa hunde nzia wavile haizo zonsi pia watukufu ne heli zendongo zendo ze kaza haju ripara na vanu leo rijerkensi rifikiri rishawiriane sonsi pia na minga mtoso tukufuranikiwa vanu ni madame la première dame hoja tsanganye sina evan yo kaya rione hakika zendongo zini kabati nduzito humhoza kabati ndatsujuha ili rijertsanganye vanu sonsi pia ni madhamana lovanu sonsi rione kabano ikoza sha mwana shihabale vanu sonsi pia ngatkozao ngartabi hauze roza hatu ngariona usirlo vanu ngarjono atso vanu heli wakozao no watabi hao vanu leo gabwe wa hemwana nya yarengwa sha kama ode wa hangu harengwa arendwa zio ngarjoka ufanya zinuti ndongo za mndu mzima zindongo za hatu sonsi pia wala zinti ndongo za serikali zindongo za hensi hasonsi pia ranzoma lahoni homirano mijini hata harwensi yonsi pia ngabona kazo haki leo rambeka yabanu mezimira ya mwando homwaha wanajana na mengomine na wane do ajurula armaye ensin yavon ngarambo zangazija borlonga zija wana mengomira ndaru na waili yavon ngabo wana mengomitsana na waranjaru do wana washe na wanaume waranjaru wao wandu watuka uja wade wanawonu wade wandu wafanyoze ndongozi ni wandu walona hisi ya zinungu wafanyao narijue ndazi rifanye narijue mashawiri shange lazima wandu wanu riwaroshedi ngosi na singari jibiwao halisi homtu kuzoonu waho madhamana rileo vanu sonsi pia mahakama ngio vanu madhamana wahe uhifadho wandu pia ngo vanu wanajamu abungar shukuri yao rimbesheleni marhaba shati johanza kabla rajaro havanu rifanye kungumanyo la hatu si wanduloma
la ukaya ridunge zembwana zinu ndongoza kweli shari sikeri jarwana na vanura mbabai shari fanye taratibu na namna ya ushinda zenongo zinu rizidunge. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengo jitukufu, messieurs et madame les élus, messieurs les ulamas, no andwa he polisi, no andwa he gendarmerie, les cellules d'écoute, batina douaza monsieur le vice-président de l'Assemblée et madame la vice-présidente de l'Assemblée, madame du droit de l'homme, Fanyando Wajavano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ri lungu sandoko zinranzari wane nizora ngumba muda. Ye dernière hindinda ifanya des rencontres, un grand rassemblement raifanya nzuani mars 2017. Hahuana nezendoko zinza huana. Rihanti cellule d'écoute zinji za kabu. Ramba uanru nwajitamuke. Naritunde. Narangalie. Hakika ya Mwenyezi Mungu zendoko zinka zijandisa lelo. Zendoko kajandisa lelo wala kajandisa na wanu wajalelo wanu. Ye actes nous, ou disons les actes ont toujours existé. Rango mando. Rangu vakandongoza kakauma lahoni. Wanrado baya. Dahaza bayo aibu. Dahaza bayo sujulo. Shaze ndongo zinzikaya. Imanandro na ukahava hanzi zidi. Wanruwa uwenje do ukahava haino. Rehantize cellule d'écoute. Rehantize cellule d'écoute un peu partout. Vanuanu ma partenaire watu ngomba ukangabo violi ngabo jao. Zenongo zinzikara nguhale. Nro. Hotorengai mndumshe. Mwana shohe mndumshe. Hona orengaye ye mwana wamzaya. Ye ngabo mwana mshe example. Ya lola ni mrumme, ya mrumme kauha ya renge mwana, ya mbaba mzazia jazi hundra, ya mbaba mjo timiza mnamlole, ya kaula harwa katre mwetaji tijisize mwetaja jivurize yafe. Wazendo gozi kaya. Sha wandoado fini hamaja ya wastiriana. Haba hanga rambao no zikauka traumatism harumo wana. Zikauka sababu wana wendu wakaujuhamu malahoni. Ukauka sababu zinji wana wakautawa. Zenogozi kaya. Shamgwa jangaliar jarahantu wandoa nungwambao. Wanangwa wandoa shinda weje exprime wabezo wa hundrao. Indemana wandoa kaze ndogozi zidi haku. Zikanzi rohana vama. Zikanzi rondro. Mrwakauza na mbabahe. Wala mwana shawara tukaudasa. Varengwa mndu hendeha mlola wabaya. Wasisiri doka harola dembaba na rukwa joka. Eza jiri heri fulani. Haba hainu wana bismillah mashallah ngwa watiti shangabo walona akili. Ngwa weshelezi zao ngwa tungo urengwa hukangwa wa washangazao amwese kanja fanja ukanoni bamba hendu. Amwese ntina huli wazinkabwa wadaza. Shaze ngozi kaya abahadori wanao abongena rahimije Mwenyezi Mungu mngwajali haba hainu ze seluli zinzilio si dongo haba no haba bazo gaze wandungwa jwao ka ngizo mengo minane ngizo jana shahale kajakana mpaka abonge ohenda abu mimi amfikiri kaya hedize ndogo zendele yao hama vanungwa ritore yao bojuzi president da rongo wa mzuani harumale siju mbaka il faut mettre fin bawaka urudi wenjeze rangule siju hundali wangwe se kantano sita ngabo mbaba sorenge mwana bahi esinsi jahende yemzaze kati yabo yebano vanu ngabo ndogo zinji zijiriwa sababu hizo ndogo zino sisi lao wajaje rijisisi ribaye mato kartuona shamzaze izondabo vala si uona shamnungu roho hamba shawazaze ngo kwabo onoze ngo zijiriwa wana ngewe mzaze mwenye mrumme ngono mnashanjwahe mwana na baba kutushinda wambaka ndela idongo hamba kama transiuza mnahara ngofanya matsanzi kutsubuti warongoa mbabati jonza kutsubuti warongoa mwanati jo halafu ezijao ngumjio hamrega to mwiso huzana yabo hahwe mwana
Ewo mwananya ewo yabunga tuhamba umrindi izo desijiriu ngaboka na yanshi juzi hata tiadisi na mina wakati wakane komisaria ojar ngwajali abahansi wa institution yongejerozi kazi zonzi notindo kade mwana mshebasha hatu wanaume watoto watatu wanaume ngabo mnamwana yarengwa mahakume na mili 14 ni mndu mbaba muhuahe eda mkaza bahanu wakauridi wabaye watoe mapesa mbahize yende bushini yende yafanywa suture point suture na tijinde mtujwa za viranda zivi shaze ndongo ngazi virau hauziro ndondo abo mnamwana wa mahakume na mwejaka semu ye mwana shewa mzaza haloloni mndu mme ye mzazi hazange uzade juu ye mnamwana wodole kolingwa tungo mwana kajawahi yaona farulu kajawahi wana farulu shangu jiprepareka wanwali nda kaheliri mwana kauladhimu ya baleho mwezi ijao mwezi miraru ijao yu ye mbaba ola hasibala mndumahi mwana shwa mzazi hamrenge mwana huo ye mwana kajaona farulu hamira bala directo mamna mwana onza mna mwana mshe wanwa tungo mwana asukobe funga nyivanyu mzijo nyedo mwaka mreni wakaulivaye ye Cesare mana kajaju shida zai Wadoka muasiste ganga mu imagine mwana huo ye traumatism ya mjiria katutsa haidele koli katutsa hafanya ndongo hafanya mzazahi wakauza dejuda kamse mwana hakakaja kaka zaifuba gendoko hamadizo uo hamminyile maisha hamminyile morali hamminyo dahoni imwana katina hatamba maisha wongepomgwa jali arlovano izondoko zijiriu polisi ngwa parao celui de kutungwa ringe mwana mwishilia wa mwangu hundo langaji ya hema psychologue wajawaringe mwana mwankadri mimi wami j'ai assisté ya mwana ya hunrabaki ya kabe hwandu zambabahi ya hunrabaki ya roha inde ya some yenda ya rejea tohujar tujonge mwada hendenge mjifumu ye njokila singu tote hatano seshe mafundi tijati mrenge timbesha psychologue mndokoko ya mzungu ya kahole école de la santé hamrenge pendant 3 semaines motola hambaze ngoza heza mhunda zonti pia ola de mndume alole mwana mshamba baba ndi amfanya zile na huo mwana mume hawahi engetinda bukatwa hiti récupérer situation e moto akahisanga mimi vonge tijohanzar ke sonti dans ce cadre madame wa droit de l'homme amjoka ukaradhi badura delumo hajarumbi se shahajahar dingursiso ndongo jaizo za dokaya zikauka sanction villageoise mroto rohamji ebaha jore male gungula yazungusiwa yafungwe mafonko yazungusomji yasubutia sifanywe za mwananya tena hawa sifanywe mwao hai na mkeradhi bodura delomo na mkaradhi bodura delomo rangaleza ndongo zino ho kweli wahazo na mkeradhi ngamjojo wambia kabano Rwanda bakayo ambalo gachacha yo justice populaire ya kaukaya basi johanza kweli si archaïque shaika userve leso rireje imbabi bambo semndu hajola wamzi hawajojipande yapo sitselera mwe yo suicide volontaire shaka na kana uzifanya wasatena si johanza kwezi wandu wahelua gamina wanahangu wa prepare texte bano anjende afanywa iribe hala assemblée wa voter loi hiyo si johanza mwenjezi harumwa ces textes pour la protection des enfants bankarja jordo za dezembulio shando wana mre autoriser kwezi monsieur le juge vomlovano monsieur les avocats na mtafadhali riesere ye castration chimique na mkera dhiritie no kastrewa chimiquement abwana heli ya bunguru arhafadho hatu arhafadho no wasaya yonge hamade corona nara wakastre kwezi wadahuli mwandu Mwenyezi Mungu yembabale mwana kana hula yemzate bahi ajale mwana ngutojodo na jawe matsohe roha kabati ndogozi hozao hamade kangono bahi nduku tutwa huila ngela timo wanodo arete we hija
itukaula dhimu wafanyenda zi hata emroi yakeka shula baizo arenda hata jokauri wasili simbuli na tumbalaza yebanu hulila narelewe kaula wade ce sont des maladies mentaux shantuona mndu ya zamana abo hunyi huli ile zijiro kinga zija hunyi huli wala shilahi do iziro mndu hanya hala ngo mwangalioje mwana hata ushinde uhunde ndogo mwabe hata yo aibumbi na fanshauri hata madame hukane jari non rohi jari ngo vano j'espère na relewani ngabulwa zinji zafanywa pour la protection de l'enfant na renjeze zendogo hizo sijati one hadisi hunda wa mndumishe ya pour oui pour no ya to bonkulo evanti nalije kwezi evanti rende bala ngabo violence physique ngabo violence morale na yo c'est de 3 ans plus que il a kaka urema ngo johanda nyadombwe urejei shay morale la yo ça torture beaucoup goto hujabala hule gunianso mndura hule to juzi nte ukauja urende bade misiku hatu ndo jamba ngo ngo zamana ngibango tojo anzani kevano nezonga zijiriwo ngaboze mbuli yo physique yendo tseha ya mreme do lila ya mreme ya ngukano tungwa sindo ajasi bala jaji defule harumwe mwanamishi harudipo masu hamwa garamu hezabu itanda jubala mvunzo mdu yewe gojo mbihe uduma garombe kaniswami abahi aboze karjaveza na skembili kujaveza hunde mana minjaveza hodivia na mkerazi na mziti harwe sharinga wala ndohli mondo Mwenyezi Mungu kujabenza hundema na minjabenza hodivia zekajabenza skembili raha ambose mndu mzade mzima yuko amba koshe simushahiti jikristo sauvage tiji wale mndu ya livi ya rajua hono le mengoni ya raba mndu hata hafa no hata mrengeo wana harje hambiata harego wana hata wakata sijua ba hata jua bunduka mwahafu uandrojo kama mbaka legitime défense bahivano hono rehatika sikartina mvu ntina so tibamba bado ho embaba ho anango tuja kwenzi ho anale ba ho kwenzi naona tena ngabo mndu ya uliliwe mwana hamli mbaba harenge mwana hamli hasubuti apia shahula bo mbaba fungwa hapi shahula nke mwana kambeshe mbaba prison ngiyabo ngaswandu hindi abonana singari halili yawe shonga isho si wadzati si wenyo wana abonye ma juge na mtaiva hanu mribiti na nyima messieurs les élus mesdames les élus na mwone loi heli joka hui prepare hata resolve o wana wabaki wana wenje warende hajufumo warende hama bangeman warende ham halafu wa delivery wademite emwana waroha mwana mumjini hankunguni ya roha hata ya jakanti moroni yimdaza ho ngo mulio ndia emodondo hado ngondo akedai nando ngulo hindingo nshije kartulela mwashele avonga bo une grande part ya responsabilité hatu si on n'est pas coupable mais on est vraiment responsable si warulo no lezi remu mere msherem baba remzazi juzi tiparoni mrongo na bakangabo mnamwana wa mahakumena miraru yaliwa ni mbabahe ngabo mnamwana wa mahakume adungwa harselmata imbaba harengwa ewe ngabo mnikao nafasi ambeze ngozi mhunda yendo fanya na torhulime na yabu muona hawo ngami severe mana hakika ngazi rozao ngano plus on en dit plus bango ndoroni ngo jorirenda basi ngarjojo zozirenda na mkera monsieur le juge mais madame les messieurs de les assemblées na mwende mwangalie loi na mwangalie loi ces textes joabo mzi transformer en loi zike même joana hata zike promulguer zike applicable amjoani ramba rizungulia renjo mahalan ramba samono hama c'est du vent bao droit de l'homme jambaka vala komore ngwa fanya ndogo itondizo ndogo itondizo ndasi
nganzo anadamu mwenye joka wandu pia wajozi ndogo ya reda ende ujonda kango do ajiseva wajivorizo va setango ya hawende ende ujojo za kufanya shange lazimu radiso mjini rangu radi japara ma polisi na gendarmerie nge lazimu mjini izijulwa rangu ende ujoji bali yajibe rutokana sina mrehemlo ali swalihi vanu hafanya zengo izo mrohiba haka ujichewa popular woyarede fundi watoto wa klasi watijisa mudahuvini warenge fundi wa mkaizemeza kajajo shinda he wazunguso mje funda renderi mzarau izo ndogora zenshoka tali soli ne dorode lumikabu ngemana bahar tujo shinda zifanya he emafundi watu tongo bano ngamjo urambi ya izo sharia za haba wa usilamu wa bahindu ruhusi ndo hamadezi baishoka tu hali mwanamshe kaja kahindu shabanga rjoma na mwanamshe rijirande konti kai mwanamshe nge muhimu mwanamshengi muhimu haukahindi wakahuwa nashino wakahuwa na washe aba hamdunguli wa mapesa na wase mwanamshe haukamzima indalo la mwanamshe mzima janayo dahoni mwanamshenge ngukoshongwe shahwala olovala pia pesko kabati wana washi wenji wajwa ulolo gena hifadhi baina helo Uislamu kauja uhifadhi mwanamshe ajali zinji za kahunde mwanamshe no wakati Uislamu wasiha yule wakati mwanamshe kauhunda na rehema babi kabati hindu kabati dini astahi mwanamshe hamadi dini ya Uislamu mafundi kwa uvangu kwa jurambia yele Uislamu uja uhifadhi mwanamshe yekingazija manyahuli laika uhatiwa ha stabilite ya mwanamshe ze arwi sava de la mer à la fille mrutu heriteja usi hata idohenda ila stabilite ya mwanamshe uondo ukingazija ke hatu hunu mwana wa mzazi mwana hanzi wapaja jumwanya ila pia utohifadhi mwana na uhifadhi mndu mzadi gerto jahaba hainu rijaranga mia karti wa ume karti washe karti wa manga karti wa ngazija na minga mjora pele mnando kumtiti vangu na mwesho manga ni holezane sijuanzana bekaya hale mana tindavaha hale mwanamshe ila lulu c'était vraiment lulu haukaendo joka mjazalida basi heni rogo za ufanyi wanozi hifadhi mwanamshe za ufanyiwa hajangu lolo Allahu akbar ye mwanamahe ngulolo yende mwinyo panga yende ne morevia alafi anarbehin kamenne narbehin sadbanga tirisawa wode mwanamshe hauka ngujoye wa mwananyi ye bwangu hafadhi wa mwananyi indensi nzima harmole mengu ye mwanamshe yako hunda na yakuka na nyumba haangalie abakishade mwanahe mrume baisha nguroho se mwanangu bakisho mzaze ngoereweza habu ngujojo hiranga haba hino dato mekarange mapesa nalivye mwanahe lekole yafanye baisa ndongo homanganiho ekewe ngoro mrume hafanisha mali ngojo kakati wa ureje kujawahi wa parondu zaho holomo mtsuje ya javure baisa zindu au hamisiza basi kawala mrume henzahe wala wenye mrume tujamba kahuja hunne panyu tu reviens avec ton pan zore ngwa pia bahaba kizile aponge hiyo hizo zonti pia hula hutotsaha restabilize mwanamshi zila pia hutotsaha vao wana yekamba bamba ngurengo mbabe dolela yorakio shema lezo fanyu mzazi mkela msumo ni yani mana wanga zijawa zamba ndo balelwa ni mzima kajalelwa yembaba uchaharikio shamzaze demwe yautwali yaufanye devoir ufanja bahuhu la bwakai patriarkali ya domine yembaba ko roho ngubale mwana henza hende mzazi ola dalola katujo hangale mwana katumsa wana ola la marshe wodo ikarwa baezindo wodo ko ola la hotumazi la tabuho ho mahalani zenzi pia za Afrika na buyo pia hututsahari hifadhi mwana pia hututsahari hifadhi mwana demane zinza haja ngiabo abahanga rujoribule umwanya uwo eni mndatu fanya mwana izo ajukahanza watu bakirike yabo ola leo bonze bali ejazuba jaringe mwana ho amrede mndu tohendo aha mwana mume ha mwana mshe yoti jao abongena twali sonti bangwa janlar javan hamadel madame la gouverneur hamba wakati wa huja twali zeno wala dhimurifanye rihifadho wana rawa umera washe nane mndu mzade bangu ono utungu sindo kangu jo ya rereza habu ya daka uhe rubi hata ukekuyono laza
ukakukono tsingo ya hutaila nkamewa erewayo yabo kuja honda ikaula dhimke ilamba ndubo ya hajabu ya rohao wewe uihunde mana rishinda mana vengiri fawu serfanjao no rishinda lelo wana shikaja harede hakange yende adi mhuaho ya hurehi twa kono la dhazi langu ya horea ngarjo habapo ngebahi nsumba pardon nsumbisa wandu wazidishe ukama maselibateri na no walo atumba mguna wanke ondoume shana hondo ondoume wasitara wa mahabana nyanzo wahunde wa baba wajoka walezi wawana washe wake walezi watunde mwanati tobalia mkoba ukakusika unuhula hende ujana hende izo ndizo wahundao vanu la plupart du temps c'est viol sinderi provoqueo hauka mwana roho to ye mwana roha bangodo jomjira wewe gauza mana ramhura mtiti hale mwana ujo hanza hata orokaji haro hande ho shabaka vaka security haukari kaulelo no ndupe onziani ngoro ndaho he usenda hapi rege mahadi hapi shaba hainu kaziti kwangaloa haho halafu waloa hangu ngoa haho rikaulelo pia na mababa wa mji ekando vira ansina subuti ni vire balaba mzedo vinge bala ngujo ndrakiyo ndaro itfanike hama bala yeye sha dito tsokaura dito haba hizo kaziti yaboranga miya karti wa manga karti wa baharo wazungwamba ka ize fesezi haralo hasha rakarja usilo kamda tireme mrupi mreme no kausi beitinde heli enge karkaribulwa helio karjo chokarwa silvan sisi rarangu abongo wana hatu twabulia twalinda uri warantiri warasajaja vango unaweza konsekansi wana ramastus sonti pia ra hifadhi ra dobize ra matwantira wao pia zirazi alahana hezijiriu abonge narandise vasa salamu alaykum ze hadisi za habwa bano wazaza hatu wowa ili watukufu zinsongeza njeni hunde ndongonambe tikaanzana diseheli inukaya Qur'ani ridu ngao sisi waislamu ngiona sura jana na 14 kabati sura waho wandu wa baba atomwiso kabati suratu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah shabo ngabo sura waho wandu azad ngeka haruma sura jana na 14 harumaze sura jana na 14 zenne zonku harumaze nenku ngabo mzima waho wandu azadze ngabo mndu mzaze yemndu hindini hoso ni muslimu abange safahanda tena karibu nema imam atomwiso ngabo aya Qur'an Mwenyezi Mungu ambokaya lillahi mulku samawati wal ard yahabu liman yasha'u ntimizi za Ustadh Yahya inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur Mwenyezi Mungu yede umiliki zembingu nezivande zansi yeuba uwo yanzao mwanamshe ngeha joba uwo yanzao mwanamme zabarindi akautendeza wana washeranzi abo yakaya mwanamshe weide utsongezo sisirike na handu zatu ngeda hone lizalo wanaume 10 shaka utsiata mna mwanamshe yazalo dahoni ho iyo garage wanaume wajosu butwarenge magari wendo wadofanywa hao shaika huzalo mwanamshe beshe mzima ihodo handu zao shaisa yoyo tigarash aizo mwanamshe inu thamani nku gelazimwe hifadhiwa shara ejaka mwanamshe yuka mwanamtiti ngeha joja mwanamshe ngeha joja mrumshe ngeha joja mzazi abo lazima rihifadhi maana yakae mnono yakae na akili yajihisi ukabanu yeye dekina amsa horadhi na ndongo mbili kao
nzaza hatu de ansogeza nsubuti nzambe les droits de l'homme ebana kalima ya droits de l'homme inu yotso jausikini ya dhalimu sayoke jusikini ya dhulumiwa au wale kamra dhulumiwa haroho harme list ya he om awaroha izabarindi nilifanywa irumbi shahe madhalimu warengao wanatiti ngari wasikini yao sho wanatiti warengo arti wasikini yoti haki hata yoti dekina idura de l'homme izo yanzao wanzo warinunize rikene droit de l'homme yosikini yo wai rikena roho mbi yaho wema wafanyazi njimo hao na jafanya izoranzi hunu hamande ze pare za birobari chotsorwa ovundo warerea waranza wo mnomfujo uliha kwezi tikahanza neshelezi ze ukaya engemru arengefi haivaya haitowe zotoa haishele haivaha haivisa au haihanga haitashanoni shiloira hafu hairati kajafiniha ejo kalanti zo aninzi au kejo kalanti zo zenzi jo kanti katsu tsazijo kaini lekeziwa ezo sinizorifanya usi wajaje mondani artingole kezo wana hatu wakamfi za shelo zabahwa zabisiwa rizibu wakatsufiniwa ingola umunzi badi vanwanu zinunzi wanu warengao wanatiti yongo fikru kamndu subuti harenge mwana wa mahamiraru mana wa mahamiraru mehuishia mndu halitui na yomfi au simsimu na bala hata mndu lotui wallahi mwenyungu jo ukaba nunso sagiri ino fi utsojo za mesesha ya hopo amba hindu inungo lorende mimi ngamwakinisho kazi nunzi kwando arengao wanatiti izonzi neke izonzi ge lazimo kamem na mkeradhi kwezi bo madhamana mwadhaminishiwe amani ya hensi ino khasade mahkama na mkeradhi ngedi ngohiritsa hefil tox ya lazimo zenzi zinuze ulao kwezi ngamanzo nambe uka mahkama rlona yo si hukumlwa ha mahkama ikaombe se zeluwaza he uri hukumu zoti za hatu sharto lakini wazo ekari jari hunrukaya zidori fai hale shabaha katsushinda zari fai kartsina hakiri zibadili dasina hakiri zibadili mimi amanzo nesheleze mna nukta wa Kiislamu vanu huswe mahkama ngasina rongonsa no ikao ikamri Islamu haulawa hizo yufa shahidi ika hawa ikanzishwa maasu hao bahi mwangu namaza rongonsa no hizo ikawe ngeti parisa mndu neze rongo hizo timu wansina maaswi awekati ulawa haudafie haki hiyo ngamjono mewan kena gradi ya ushahidi desheosha hangu nesheosha mwanadamu kabati hamade maana neleda naam ngamjodo mnifunge kati jihukumlia mjodo mnifunge shaola ya ndrenge mwana ya mreda hitso hindu tina humona tena hemata na bansu para wanro afanye heliyo ntijonelewe heliyo tijojibiwe keza dongozi ngizo no wenyizo nongi ngwao na de mahkama shaikaya
rifanya mna negligence mtiti ngejo kiri ezajiri nzuani juzi ngabo yulo hata hafa ikena ukiriza jahunu kwezo twende ho hemindu nekade hali yotsena ijokiri mimi kenga msotu kiwani mndu nende na mkazenda bona mbe ukaweti mhundu na ndongoni mu hata nambe ndabo abange abwe mahakama bo mngwahi benza yo muhimu yakaye iliso ntipia rijihunda uharuma amani shaikangayo na kene faida ya lazimu rihunde sisi maraia ilazimu ike ekanga mnisha utiheza lejewa nisuka nsumo nani wanamu mononi tsenanga mumstehini roho kanyi wa rongo stahiki ni mstehini shabale kamdunga nafsi umruka jurongo hambawe namkera direhsi udingo na rehsi udingo hii no wanadamu ikao ngwajiruhusuo werililie mbeu ye maudunga rjo walendri galata zensuzi zidingo huziwo shindo ni wazihuza wotso sazembeu iwanwa sazombe wanu apo bahinga rjo hisamalaho ngongetse sawa hata mwanamume yungore ngomrende ha nanipone shari kwezi minti na kukamle hokabo kwa lo wazaze watu wo waili wato rawa oza shabo na bandongowe sikahura watujambuka ya amdeshanja ishia shanga mandoresheleze kwezi ukae si wazaze na risaidie rititende sisi rifanyie violation kwa malaho fundi watu qadhi alqudati hazamba harma mawaidha ya majlisi ukabano wazaze watendoa viole hoka ngwatowo wana hanamna ikao lazima wandu waangalia to mwiso mpaka le gari livuzi yenge mndo ishele ukava ngamo pareni baza kamkara ade bazilandrabo ngavotore mwikao zoti za kweli etore myambo kaya shatsone hakashulo azilandrabo hena shatembeziwa shupu hebe hena shatembeziwa atamrupa rasho hau enge mrungu tembezo sharibo bolanswiri uwahubiri mangoni hewanzwa ule sharibado ambabondo sharibwe ngengo totembeze nko yengo do parondo na munsami kwezi bwazaze ngani na dhamana itsontinti mtume haramio kaya hena mwanadamu ya bwawani Mwenyezi Mungu wanawashe waili ya wastahamilia ya walela hawalisa hawanosa hawambisa hawasomesa atawaje aji ya ulolo ya waloza basi embebo hoso ni mwanadamu mungu jodungana na mtume helinu honji ya mbebo yengo fikiro kaika uneglige heli yoba wede anzo mwana wa dwambo yojisa yode joka utsongoza udungana na mtume ndebevoni ngoji hadayo nabo nturongo zawe chea wata mimi midekina bo miti zawe njana nyi mano wano hango alhamdulillah nge kabati yari makarte rouge wa jora match wallah kabati yari makarte haizo sijohanza kwezi sonti pia reheusi heni mndu ikao ngena rohombi na asiri timfanye roho njema ngarifwari yao watukufu wa hatu wadhamishiwa mahkama ngarwafwari yao ojumaizo wafanyao na wazidisha miti dekino wamba ukakwatufanya na mkubalu kangu wafanyao zinji shanga voziji tena ziwalindao wazifanya ili rjojovuka nele kafalinu la rihunda mwana insitamaya mzima inutamaya hatusonsi pia
abangena rkena samahani kweze na bembando ngo ikaombe senga mjo no kanda wonlo mwele juu kerim rakeve kerahano kamustarab wakati ustarabu mwinji etegal utui mwinji namusame mbawveke mbavi etegal akili na mkera dhikena mbawveke ridona kaya za nongozimi kablazimu zikairi zibariki riziremeye koti shahena lazimu ritizione na mkera dhirike bazima rizitowe harohombi beisho harohombi na mkera dhikwezi nikazi yabo wallahu subhanahu wa ta'ala. Msujua na disenda via ukaya wajaza hangu wasawarongoa mzee wa hangu fundi wangu wasarongoa ekatinde amri njajorongo amarongo bana okazi nongoza za rongo la banu sazitosha shambo seye zenongo na ladhimu zambi banu watukufu ngarona uzinji ikayao ambo seye ka gamnangalia omba bize nyile ambo seye zomvi ambo senga monomba izamvi za heya na unuti nduduhazi shayanu de mashaka ne mabaya ne zenongori zionao ikayo mwanadamu kana ushinda ya zambe vanu wala kana ushinda zambe okaye deontologie ngerizi ya urti zambe bo metrabako vice president shangarona uzinji ikayao za ujusanrumo na za utanrumba de za roho harma ekanongoza husu mwana nemrumshe zambo bana watukufu ukaya ranzie mwana wa mahamiraru ashe tiranzi mwana wa mahamiraru mwana yazala ulona 20 na mwija si mahamiraru uheya mwana ulona maha 20 na si 20 na mwija 21 jours abo kabatiza usherehia votena hujuma ili rike mahashiri rizijue zango hizo naam lazima zambi shamfikiru kaya wakati ngojo huja amswa tifanya mna tableau recapitulatif na shamsi kitina maana rivungu rezambi ba ni mabenu kaya violi sexuali zifanywa hosoni mwe mwana inunzima miongoni mwa violence zifanywa changa violence zinji zinde suge sao zinji za wana walona mahakume na miraru heya wanjia uharumaze action zinu ukaya fundi harongozo wa jaje mimi ngamrongozo si wa baba wakasi wa baba batu riransi wa wana kartule lao na kartua uziso wana mahala wedao na ilo jila mbaba ni lazima zinongozi wa surveiller kama mango daho ni awende shamba lazima surveiller mwana shasisi wa baba wengi waranto wala wajaje hata kwa tuoni karasio hata kwa tuoni kama hendu wahala ngiamu ngombe mwana yafanya awozo zinongozi sisi nsipanga sima zamani samati subhanallah ngao mwana ramparsa na telefoni asiranga la telefona irhundu tonto katkat tantôt électricité, tantôt vite fait, chaîne de guerre. Tantôt 4x4, tantôt électricité, tantôt vite fait, tantôt chaîne de guerre. Ziandezi simu za hoandu wamfurnise wamnika wezimu. Tantôt 4x4 yavon samelewa. Le 4x4 umbali. Tonto wahe maji onde uliwe maji no mwenje na nyumba tonto vite fait e ka ndo nimna problemu eto beza para haraka wala haja shashen de guerre wende mwinyi ende zama izonongo zilo concret zo sirongo ramba uritse izonongo zilo concret rizwana wandu wana hatu sonti pia ewa wasola ho binguni wa wajivuriza
Ewa watola wa hoyo huzimu. Wonde wa hangu, wonde watu zonte pia. Wana wao. Engeze ngozi lazima rizambe watukufu magamana ndole ubo zinangozinza haja. Ikeze ngozi hisa ikamngwa benze kenu volonté initiative nyimeni rangalize ngozino bazeno ngazi rabisao. Ntsina ukamle shando ukayarambe amande zamwa bana. Ngasina problemu harume sharia metrabako ngevano. Wansima hakimu watukufu premier damu kwezi sisi uni kwa sharia ri hukumu yaweka leo mrinka sharia ri hukumu wala tina miti na hukumu na hiyo Holanda wewe ni ke sharia na hukumu metrabako yabo ngiladimu rifanye revision he sharia be sharia ngisho na mmanya ngabo mwanya mziro umanya ndau de mwana wa de mrika uleo mbumdu hazi yarenga mwana sheria shaba ngila vimu le oranjeze ukamruhamanu wao yatike duniani mathalani vala mathalani zo yani madepitengo yabo simara yanga siabo mathala banu Marekani wo applique pendomori wo wandu wafu wo execute Chini wo execute Rusi wo execute wo wandu Fizi njizo urumia Zuzonti pia senti shame ni hakimu keno kirine na hukumu ndamela wena ula wanakuja na kujanika sharia ukana beweya ya ula wa mtu bana inufunga miziku me au hata Zezo zonongora kanzara shelezi bana tukufu ne madama ngo bana madepite ngo bana mru ya viole mwana hamando hii weti mrola dhimwa kwa mahakume au mahakume na mitano watukufu ungutoje yo doso benyaribu webahi nguto yaratumuna mwanze ikaborlo harara to subutira executive kari walisa sumu hoperizo hapa zenguza hisa mathalani borrao mathalani opinion internationali wasoma komori genar walisa kunga na serikali ngarlongolo hasara hakuwa roho hena usiku makarto mabawa na nsohole bana bango dungorenga wanda huuza maprisonnier yo hasara za 5 millions zitwala izorjo wa centre renge wana shihiri riwatia walele bahana dara renge ma criminel hamada au 20 ruhenza wortudo walisa igar walisa tatundai kartamba hindini abo ro hafa bahisa ngoza hisa zono mna kwanza neleze umuhimu importance ya sharia na shiravizewa hasa iko penali hatu de revizewa yonde kama jeri honda mineur shanga sina problem tena ma minori wa ili akarme sharia shaka shabaka minori wamdulo na 18 usiha shabaha mwana wa mahakumi ngubalighi tena mayo mwana mahakumi na miraru mwana mahakumi na mitano mwana mahakumi na 4 ngubalighi engeka mwana wa mahakumi na 8 wafundi na mwana wa mahakumi na mitano wajirina na itendwa gesirifanye si mahakimu ngabo mwanya abo kabati texti hukumu wazungu ambao kayo hamba je sexuel mchi utaravasha amanu wao ariyo je izo nsabu hoje evenge madepitanga nyibanu na mwere mangalie sharia mwana mahakumi na 8 wana mahakumi usiha wafanya wa viole wao bose zijiri banza mwishia zantu za Brazil ce sont des mineurs wa ma minori wonti pia we mineur yamojo kamba we viole mimi nseujo hamba mimi ka hakimu ka we viole ka kanitine sharia hicho shabale zile karamba garzamba garkazo 10 ili maranya wa stabilize mbavi njame kama ngome mashele shanga rambomba zanongo ikao leo izo uo mwanya lazima zanongo hizo zifanywa atukufu mzaze ngutabiho nzazengu tabiho nonono kabo wazazi ngoro ngabo baba watu wa Hassan na Moroni watu wao wandu washahao malahoni komisara Sharafitola wana wao madame la première dame madame la gouverneur wana wao ngonjili yao biro hangu nsura bana walaza komisara Sharafitola katina bahano walaza wana wao ngwatolao malahoni ngwajangwa rijilia sisi ukasikar sinavohenda na mrire ndazi ngemba bahamandu wo ngari mronsi uhena mnayo ilazimuri mungu mindu pasikavo ilazimuri mungu mindu zile ngora nzoro mambieni bana watukufu ebengo wakati uja
wakaleo tanganyhe bazima ili leo rihifadhi mwana au kama anatiwa mzima shangi ladhimu leo andu wa zambe eza mbabu za malezi na zezo tupe mafundi wa zamba ngabo zinza hezendola ngabo andu watajiri hao hoana juze militera wala mamwishie militera wa mwisoko tola hazini kulisara chafitole lamba anjilo biro habale mnamwana wa mahami sanu zilanda bulati wa mahamira timahaku na fukare timahaku na miraru buka wala mwana ulose neza hamba harima haku na miraru yo pia ndo tanza wanu wa bazimbavi ukavomo no mwana wanjilo biro shemba bahaja hena mnaona wagarta orange mana mushiendo abangu anzo rifanya arrangement ajokanje makarfanya arrangement bawo militaire harango haze nyimeni sama atindami rambio haraka ndo brigade minere haraka ndio wazambe hivyo bango yabo komisara shirafi yabo ngujo hurenga zanoza tupia alhamdulillah ndiri mrenge haja ndiri mrenge bege mruhamanu ya mwale ya rihifadhi ala femi honahe gerindra ukaroshida zingara biduki ngujo zingara biduki ari ndinde avangar jofa pia uwe lazima mimi nyongulo bege izo yo quelques images na kanzani nizelezevano ukaya nongo hamadi zo ngazijiriu e mariage precoce zo kweli shaunu toramumo babo toramumo la wa baba nano wazazi kale mwana ngemtiti ngomlozao nizo kweli hata ngabo baba ukwa tuzanza ndizo ngabo hawili ushadizo wana washindi wangu ngabo yalo ziwa nkado handa riminye dola halo ziwa nkado bili riminye dola halo ziwa nkado raru riminye dola enkado ane samana haya na rimizi la wana mtiti wananga sina kudula fami article 15 14 ngabo circonstances là samba na réinterpréter mbabe loi parce que article 14 ya code pénal metrabako ramanga bo circonstances yabo manaja ya rambi za handa ndira minyengo la kaange mtiti kado avili enda dezila wizo kado rado dezila wizo kado dezila erifanya abum baba bahim baba hajanga wanamjo ula mjini parce que bani yo imbizi wa juzi menyeha naombenza ebenge zenongozinu narangaliendo sharia madepite basi si mahakimu ngasiradhi izo ndizo rao raso maritungu arirjaba ngasiradhi rende fidia nensi niende juu kabandi kada sina nyasi bonze wangabo wabaki watu huja sisira bagarjao abunga siradhi garmena sewao izo ngazi wonao no shanga siradhi shanga nambrinkeze utii rirumie baka turumia kama tata problem wala kar sura mambo okay merci beaucoup mec et ngam kazo kifu ukatijomba harmon kontiuna madame la gouverneure hamba rifanye kao insulera wikao nationali au insuleri rinjie omijini madame na mara kaza kufanya hadani randi sensibilisation ki hawinji akawa sisi kabina juzi na fasiri hana ndo kwa audience foraine si handa mjini ndio rengeka rihukumu hula ritwa hukuma hula wala wandu mjini waono waishelea shezo kastuto cha hizo zizilo wakakabati mwaye ngere duhanza rinjo mjini hor sensibiliser zambo abantu babona wenji watonestre wenji swaf wenji ndono kwa tina hawia yo problem ngabo wana wenji zelikoli wale likoli watolao zila durara majana mayili majana mararu wumba nga wabanu wumba kasobilijer nji harmano goza surusu dozi chema director kaya namrisamihi mbulo wana watotimizo msomo mbulo hatarjo angalia vingine rohamanda wakarna jua nafasi abandon de famille vice-président yona muangalia ndo mako de la famille les articles zishadidiziwa wege izone zinaona kanza sheleze na utasama kale jili hea shaza ngo izo kasti yangu na Mwenyezi Mungu kezo ngo zinu unsido mando mwiso kama gavenze na unisa tayaro kama ngasa yabo izo ko elike jambo zenu ngo pia zonjema shanga bono ngo zenda o. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
watukufu hazijara za mbali na mbali mlovani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na musomi vonaima maana kati kensi vauntombani mengo nevo ni rongo zao watu pia lazima nimone monsi rahadisi